Ulukutu. Awangena umthando wamahluzi madoda i-10B excavator. Umenzo izinto zenzeke. Ake ngidluliseke nakho ukuchaza lapho kuncane. Ngiyethemba ngingena nje bakwethu usuku insuku engike ngathi ukuphumula kungazi ukuphumula ngenxa ukuthi niyazi ukuthi mina nginguthisha, so ngiye nginike-ke isikhathi eside-ke ngalama holiday ka-December ukusiza abantu makuza ibandlela ukuthi ngiyitshele ngiyimisele mangabe abantu bengithintile bathi ayisofika mhlawumbe mina ngiphumule insuku nje ezimbili zibe mbili nje kuphela bekuwumhla ka-24 no-25 nangomhla ka-26 kunehambo lwangithatha nami olunye oluthinta-ke umndeni wami khona ababekufanele ngibabone abanye ingcingo zabo Nkosi yami ngagcina ngingayibambanga ngenxa yesimo engabe sengibhekene naso. Ngiyadlula-ke lapho ngiyanifisela futhi ukuthi nonyuye bathi uncibijane siwukhuze kahle siwashaye kahle amathini njengoba sikwazile noKhisimusi ukuthi siwudle kahle. Labo-ke abashiwe izihlobo zabo Nkosi yami alwehlanga lungehli kuyobuye kulunge ngelinye ilanga unilale ngenxeba la bebenza imicimbi emkhulu beshadelwa besinelwa besina kuhle kodwa labo bebenza imembese imicimbi ethile imbongo beqonywa abanye beyolobola abanye beyocela benza engathi kungaba undlela zimhlophe bayalazi-ke abantu lelo khubalo lelo ndlela zimhlophe lowo muthi lowo indlela zimhlophe bayawazi abantu laba kakhulukazi laba esigaya nabo imithi. Ake ngichaze la kunabantu ebebefika la ekhaya lo msebenzi uqala bese ngiqale ngokuthi ngisize kakhulu ngamakhandlela ebengikwenza bengeke ngithi umuntu akathenge amaphakethe amabili amakhandlela ngenxa yokukhuphuka-ke komsebenzi yokukhula komsebenzi ukuthi abantu badinga ukuthi abanye ngibabambe mina ngezandla zami qobo zokuthi ngibasebenze khona lapha ekhaya. Lo msebenzi-ke siwenza bengeke ngibe nokuthi ngenza noma sikwenzela inkonzo yezibani, inkonzo yezibani, inkonzo yamakhandlela besuke senza lokhu okusuke lo mcimbi osuku kanje. Lo mcimbi uma siwenza bengeke ngisebenzise ukuthi lana-ke ngoba nawo ngiyibonakaliso wafika ngesimo samakhandlela yabona amakhandlela amhlophe odwa mangake awu7 lamakhandlela onke amhlophe. Ngeke ngakukhumbula-ke njalo ukuthi ngeke ngakhuluma ngekhubalo undlela zimhlophe. Lamakhandlela ufika wena namaphakethe amabili kusenjalo bafowethu akukajiki akukashintshi ufika namaphakethe amabili bese sisebenzisa amakhandlela awu7 lapha sihosha futhi iphakethe elilodwa bese sithatha 1 ngapha ebese-ke siyakhuleka-ke bese siyakhuleka siyaphahla. Ibasiza kuphi-ke abantu lenkonzo yamakhandlela ngizoxolisa kwenkosi yami kodwa uma kungezo ufika futhi ngicela ukubeka ngendlela yokuthi kufike kahle nakubantu. Ibandla kakhulu ibandla laseZayoni ke kube nesikhathi nje bethiwa kwenza inkonzo yezibani. Hayi siyokwenza inkonzo yezibani isiquqo sezibani noma ngabe ethu isiquqo sezibani noma inkonzo yezibani kodwa beka kanjalo. Nami lokho engikwenza-ke ngeke ngithini inkonzo yezibani ngiyakwenzela mina inkonzo yezibani
ngikwenzele ngikumiselela amakhandlela lawa bese ngiyaphahla futhi eceleni ihambisana nokuphahla ke lapha ekhaya ngoba mina ngumelaphi wani bantu bethonga ngumuntu ophinde econnecte ube ne-connection yabantu abangasekho. Ngikwazi ukwenza umuntu ngalamakhandlela ebe ne-connection nabantu bakuba abangasekho ewodwa ngingafakile imbala ngingafakile ukuthi sengizofaka u-yellow one u-green one u-blue one cha u-pink one izitha nani lo 7 white only white candles ngikwenzele mina into ozoyibona bese ngikunikeza isigezo. Lesi sigezo lesengisuke ngizokunikeza sona uyageza ngaso. Uma ngizokunikeza sona ugeza ngaso 7 days. Uma ugeza ku first 3 days ufaka u1 liter wobisi ugeze ngaphandle. Ugeze nangakusasa futhi ufaka u1 liter wobisi ugeze nangakusasa u1 liter wobisi ugeze. Bese ukhanyisa uhamba nazo lezi ibani zakho zo7 kade siyimisa lana sakwenzeka lenkonzo le sakhuleka saphahla. Thathe lamakhandlela akho ufuku wakhanyise uphephe uwakhanyise kuze kuse uphephe nje kuphela uma ngabe uzophepha lapha ozobuwakhanyise khona kuyangithokozisa lokho. Lenkonzo yamakhandlela isiza wena ukuthi nawe ukwazi ukuconnecta nabakini nogogo bakho nomkhulu bakho nokhokho bakho asebandulela kweliphakade asebelele ubuthongo kwengunaphakade. Iyakusiza kakhulu lenkonzo engiyenzela abantu bengiqale ngayo ngiqala umuntu bethi umuntu mefika bese ngithi haya uthola amakhandlela awu7 sikwenzele lenkonzo bese izinto ngithi kusuka noma kuthiwa usemathunzini amnyama nanjani kuqhele konke lokho ukwazi nawe ngesingawo ukuba ne-connection nabantu bakini abangasekho. Uthi ngiwakhulekele uma sengiwabamba kanje bese uthi ngiwakhulekele mase ngiwabambe kanje lamakhandlela lawo. Sisayenza ke bakwethu inkonzo yalamakhandlela. Into ibidala ukuthi ngiyenza le inkonzo yamakhandlela. Kunomuntu othola ukuthi aka afford ukuthi sihambe simihambise emfule nami Nkosi yami uma ngithi ngizokuyisa emanzini siye emanzini nami khona lapha nami kumele ngidlule khona nami kufanele ngempela ngitshe ukuthi phela ngizohambisa umuntu emanzini izinto zakhe kumele zenzeke. Uma kufanele ngigeze kufanele impela nami ngiyimisele ngitshe ukuthi ngisuke ngakho ngeke ngaba nokuthi umuntu lapha ekhaya ngiyakwazi ukumgquma egeze ehambe kuvuleke izinto zakhe. Lapho sisuke vele khona kukhona ukukhanyisa esikwenzile. Inkomo yakhona futhi ngingachaza ngithi insebenzo iningi engiyenza mina lapha ekhaya. Uma kuthiwa ngikwenzela insebenzo kube ilenkonzo leyamakhandlela okuyiyona ke yangithatha yangibeka kwelinye izinga ukuthi abantu befike bezoyibonga bethe lenkonzo yamakhandlela ongenzele yona ihamba kahle. Umsebenzi angingutholile kodwa amaphupho engaphuphayo amaphupho amahle wodwa. Sekuyibonasi uma kuthiwa umuntu sekukhona okuphathekayo akutholile. Nkosikazi uyiphethe kahle, ntombi ibuyile, yonke into iyenzekile. Suke sekuyibonasi leyo. Mina ingakho umuntu mangabe engifonela mhlawumbe simenzele inkonzo kanti uvela uyahamba eMpumalanga. Uhlala eMpumalanga noma usuka noma usuka
endaweni ekude bese ngithinta nje mkhulu yazi ngiphuphe lokhu nalokhu bese ngithi inkonzo ihambe kahle ngithi umunye hey ngibona ngathi kuhamba kahle yazi ngiyaphupha kwenzakalani bese ngiyacacisela ukuthi hayi inkonzo ihambe kahle ngeke ke abantu abasuke ngibenzela inkonzo bese bephupha into efanayo ngeke kusho ukuthi phela ngabe phela sengithwele lapho lonke umuntu esephupha ukuthi fanele ezothwasa la ekhaya vele ezothwasa la ekhaya futhi kobe sengithwele phela sengidonsa amathwasa ngale nkonzo le no it can't be into enjalo nje ngeke iziyenzeke ngale nkonzo le ungamane uma kuthofela uthwasa ungamane uyibone lugobelo othile mhlambe ke nami ungamane uyibone lo muntu othile kodwa abakwazi abantu mangikwenzelele inkonzo nganenzela mhlawumbe ngenzela abantu abawu10 ngosuku ngiyakalekisa ebese kuba ukuthi bonke labo bantu bazophupha into eyodwa phela siyazi futhi ukuthi nithi nihleli laphana mina kuhlalwa khona la egarage bathi behleli becommunicate abantu beze benikeza nenamba siyakwazi lokho yabo siyakwazi lokho ukuthi niyakwenza bese uyawathi senikaza nenamba seniyafona la nazi mina mphuphe ukuthi nami mphuphe ukuthi into efanayo no ngeke kwenzeke ngiyaphika lokho la ekhaya ngokwensebenzo yalapha ekhaya ngeke nize niphuphe nonke kuthofele nginibuye ngizonenzela igobongo ngeke niphuphe leyo nto le efanayo umuntu uzephuphele bese ngesikhathi ubuya mukwazile ukubuya uzoqala mina ngizobuza wona hawe hey ziyavuleka izinto umulele hayi ngiyavuleke kubuya yabo amaphupha wakho hayi ngawakhohle futhi kusebenzekile ngiyangithi ke mina lapho ke kusebenzekile bese yona insebenzo ke futhi la ekhaya esiyenzayo bese uthi kokunye uzoqhuma ugeze yibona nto le siyakwenza lokho lapha ekhaya siyakwenza lapha ekhaya inkomo yakhona ayifani le nokuthi uyageza uyaqhuma uyageza bese kuba yilena engeke ngayiveza yokuthi usuke uzoqhuma kabili uqhume kabili usuke uzoqhuma ngalesi siqhumo leli ibhodwe la ekhaya ebese uqhuma ngalensebenzo yemali ehambisana nani nebhangela bayayithanda futhi kakhulu abantu bese kuba ukuthi siyahamba futhi siyakuphi na emanzini kwinkosazana yamanzi okuyiwona umsebenzi futhi omkhulu lowo engisuka impela engawunikwa impela lowo ke inkosi ke yamakhosi yathi sebenza lo msebenzi lo angiyithathelanga mina konke akukho mina engayithathela khona konke ngikwenza ngokukhuphuka ikhushulwa yini isithunywa esangena kancane kumele ngenze ukuthi umsebenzi wakhuphuka kanjalo siyakwenzela ke angikhulumi ngomuntu othi efika ngeke ngakhuluma ngokuphahla lokuphahlela imali yefa imali ongayisebenzanga imali esuke ngifikele ezandleni zakho fika umuntu emagange ebona yonke imisebenzi yabelaphi bendabuko eyibona ku-Facebook eyibona ku-YouTube kuvezwe igubhi ngahlangahla engaka ezinye zimnyama ezinye igqizile ezinye ziney'nsonto ezinye zinani bese kuthiwa bibi imali lapho ebese ethi umuntu omkhulu mina nje ngizocela isigubhu okay funa isigubhu esala isigubhu hayi ngenza lokhu nalokhu hey intokazi lena isebenza hayi angisebenzi kwa imali kababa eyaphuma lutho bese siyakubhala bese siyakumesa imali kamama yaphuma mkhulu hawu nto mkhulu uzofuna isigubhu ngaleyo mali akukho wrong mina ngikwazi ukukunikeza isigubhu ngoba uphunyelwe leyo mali vele kusiqale la qala lapha ke qala la nake la vukula kungamphetha amakhandlela mina vukula kangempela futhi ngempela imali engavukanga ula phambi kwami nje lona nje impela engisazomsiza ngayo lenkonzo lenyamdabukela ngoba into zakhe ngizwile ukuthi ngasi nthaka ke ephume ke ushawo umoya phandle
So wona umsebenzi lo engeke ngithi mina ungikhiyo ukhiye-ke lo bese siyakucathulisa abanye bathi-ke manje mkhulu uyamphahlela lo muntu-ke owina imali nani lowo-ke enganikezwa into lowo akunankinga lo singamphahlela nje simnikeze into kodwa ukhiye mina engiphethe bafowethu khiye ngiphethe ey'ntweni zami zonke ngiyangithi connecta nedlozi lakho yithi umulelo ubuthongo ungalali nje akabe sike bekutshele indaba lo msebenzi ngiwuthande ngoba uyakusekela nawe entweni eziningi ungehambi ngaleyo ndlela phuma kusibani yabo usuyaphupha mawulele ngiwuthande ngalokho-ke kakhulu lo msebenzi lo thande kakhulu ngaleyo nto leyo lo msebenzi engisuke ngiwenza ukuthi abantu la bekwazi ukuphila uma ngabe uyaqala-ke ukubona le video ngiyacela usubscribe la kule channel ubuhle bethongo ngitholakala KZN empangeni buduze nesibhedlela ingwelezane ukukhuluma kwami nawe ku-WhatsApp akusho ukuthi yonke into siyoyiqeda ku-WhatsApp bayazi bonke laba abake bengu-WhatsApp ekugcineni ngengithini fona befoneke abafuna usizo befone abangalufuni usizo abafuni abangalufuni usizo ofuna usizo nje fona umthole isikhathi bese yafona umuntu ofuna usizo simsize simlekelele leyo namba engitholakala kuyona 078 28 27 948 078 28 27 948 ngiyacela-ke ukuthi sibambisane ngiyangithanda ukuthi ngibambisane nomuntu ngiyathanda ukubambisana nomuntu mina iyona into engiyithandayo leyo nawe uzobambisana nami umkhulu Khoza ngiyathokoza